kuzamura. wowe nkandese wowe nkande Wowe se ukora ziriya nkuru nkande. nk'umunyamakuru nk'umuvugizi wa rubanda nkabaza n'inzego zirebwa n'icyo kibazo ahubwo nanabona no kwishinganisha nkurikije uburyo wamvuzeho ukananyita ikigarasha mfite impungenge z'uko turamutse duhuriye ahantu runaka wananyica. tumvikana hagati y'umuntu witwa Magasha utari umunyamakuru na papi w'umunyamakuru. So turasaba ubuyobozi rwose mudufashe ye gukora amafuti tumureba papi niba hari ibyo akora bitari byo nimumuhagarike nona niba hari ibyo uriya muhungu akora Magasha bitari byo nimumuhagarike umubwire muti ibi ntacyo bitwaye ibi bifite ikibazo. Shinzwe iki kuki Magashi ari kwataka abanyamakuru? Mama urwa Gasabo ndavuga Mutesi Kovia avuga yuko Magashi ari umuntu ukora ibinyuranye n'amategeko ariko ntago ajya abibazwa. Magashi ni muntu ki? Magashi akora iki? Ndahiro Valens Papi yarishinganishije avuga yuko Magashi ashobora kuba yamwica bitewe n'ukuntu Magashi yise Ndahiro Valens Papi ko ari intera hamwe akorana n'imitwe irwanya leta. Ndahiro Valens Papi rero arishinganisha avuga yuko uyu Magashi bahuriye n'ahantu habonyine ashobora no kuba yamwica. Magashi ni muntu ki? Magashi akora ibiki? Nibyo ngiye kubasobanurira. Mutesi Kovia avuga yuko Magashi yananiranye, avuga yuko ahubwo Magashi we baramurega ndetse najye kwitaba kuri ribu cyangwa ribu nimukurikirane. Uyu nguyu Magashi ni muntu ki? Akora ibiki? Yakoraga ibiki? Magashi bundi yari Magashi yari umusirikare yakoraga mu gisirikare, ubu ngo baza kumwirukana aba retired, ubu ni retired. Bivuze ngo rero kuba baramwirukanye mu gisirikare na uyafane Magashi baramwirukanye. Ubwo bivuze ngo niba baramwirukanye mu gisirikare bamuje discipline nye cyangwa n'utundi dufuti yakoraga bamufatiye mu makosa baramwirukana. Rero ntafande Magashi yabonye bimucanze ubuzima bwanze araza ahita afungura YouTube channel ahita Magashi. Iyi YouTube channel agakora ibijyanye n'intambara byo mu burasirazuba bwa Kongo, intambara zo muri Kongo, abashaka guheruka ubutegetsi bwa Kongo, akavuga kuri M23. Nyine Magashi nubyo ngibyo yiberagamo ariko ntago yigize amenyekana. Nibwo rero yazaga ahita abwira mama urwa Gasabo ko ari ikigarashi nta bwenge agira adatekereza. Nibwo rero akavideo ke katangiye gutraininga ku nkoranyambaga birangira Magashi amenyekanye gutyo. Hari n'abandi bagiye bamurega benshi yagiye yataka, birangira rero azamutse gutyo kugeza amagingo aya ngaya yatatse Ndahiro Valens Papi, umunyamakuru wa BTN TV Rwanda, umunyamakuru uzwi, umunyamakuru ukunzwe. Rero n'Umutesi Kovia aravuga ko uyu nguyu Papi Ndahiro Valens Papi ni umunyamakuru wabigize umwuga. Uyu nguyu Magashi nta tangazamakuru yize, ibyo avuga abivuga ashingiye kuki? Nibyo Mutesi Kovia yakomoje avuga yuko aba bombi nimba Ndahiro Valens Papi ari byo yakoze nabi ubugenzacyaha bwamuta muri yombi, uyu Magashi nawe nimba ari byo yakoze nabi ubugenzacyaha bukamuta muri yombi. Uyu Mutesi Kovia bivuze nta ruhande na rumwe cyangwa nta ruhare na rumwe yegamiyeho, bivuze ngo yabivuze nta muntu n'umwe akingiye ikiba cyangwa nta hantu na hamwe abogamiye. Yabivuze kugira ngo nibura leta igire ikikora ikebure bano bantu bareke kuza kwangiza inkoranyambaga batukana. Baza akavideo ka Ndahiro Valens Papi karatambutse ari gutukana na Magashi, Magashi kandi karatambutse ari kuvugana na Magashi. Asubundi Magashi yashingiye avuga yuko Ndahiro Valens Papi ari intera hamwe akorana n'imitwe irwanya leta. Hari inkuru Ndahiro Valens Papi yakoze ngayikora nabi ndetse Magashi aba ariyo ashingiraho avuga yuko yakoze iyo nkuru, ndetse nta muntu n'umwe abajije, nta buyobozi na bumwe abajije, iyo nkuru arayisohora. Ndahiro Valens Papi aramubaza ati se nimba iyo nkuru arayisohoye ushinzwe iki? Uri ribu? Uri umuvugizi w'umujyi wa Kigali? Uri inde? Itamusubiza Magashi ati ngiye nshinzwe gufata izo nkuru mwakoze nkazibogamura nkazishyira mu murongo. Baramubaza ati wowe nkande izo nkuru zibogamura uri nkande ushinzwe iki? Abura icyo asubiza. Rero ibi ngibi bishobora gutuma abantu benshi bashobora kuvuga ati Ndahiro Valens Papi ni umuntu mubi, uyu Magashi nawe ni umuntu mubi. Mu by'ukuri aba ngaba bose bari gushaka ibirayi. Ngiye namaze kubibona hano muri showbiz, kuko ko umuntu yabuze views ntago bazahembwa, sibyo? Ibi byose bikora kugira ngo babone ibirayi. Kuko urabona nka video Ndahiro Papi Valens yakoze mu munsi umwe yahise igira views ibihumbi 130 mu munsi umwe. Mu gihe akora video nigira ibyo bihumbi 130, uyu Magashi nawe iyi video yayikoze igira ibihumbi 100 mu minsi ibiri. Bivuze ngo abangaba
cyangwa ibi mubona byirirwa ku nkoranyambaga batukana batonganye baba bagira ngo babone ibirayi ariko bakabishakira mu buryo butari bwo. N'ubwo Afande Magashi afashe Ndahiro Papi akamwicaza akamuvugaho ibintu byiza bamukurikirana, noneho na Ndahiro Valens Papi nawe akavuga ibintu byiza kuri Magashi babakurikirana bombi. Ariko Magashi ntago we aba bishaka, bashaka kuzana intambara cyangwa gusoza intambara. Umutesi Scovia mama w'u Rwagasabo yabikomojeho avuga yuko bino bihagarare none ahangaha ubuyobozi bubwinjiremo, ibingibi byabo cyangwa ya magambo yabo bafite bayihagarikire ahangaha. Kugeza amagingo angaha rero ndakeka ko byahagaze n'ubugenzacyaha RIB nabwo buri gukora iperereza bitonze gake gake. Ndahiro Valens Papi na Afande Magashi uzumva bahamagajwe bazi babahata ibibazo kuri RIB, buri ikibazo bagenda bagitwara gake gake hagize umuntu n'umwe ukora ikosa nibwo ahita ubona yuko RIB ibirimo neza. Niyo mpamvu Ndahiro Papi Valens yavuze ngo ubuyobozi buhagarika kino kibazo hakiri kare. Nguko rero nibyo ngibyo byarimo bibera muri showbiz nyarwanda. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nimero bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya ibyo dukora umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, thank you so much, mwarakoze kunshyigikira, uwakoze subscribe uri uw'agaciro, niyo mpamvu nanjye nkuragiza Imana